Reka shimire umuntu wese waba waravuze ko amakuru yose azaza ayumvira hano kuri Goma News. Murabizi ko tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugwa mu biyaga bigari ndetse no hirya no hino ku isi. Murabizi rero nta handi mwasanga amakuru yose, arimo aravugirwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Goma, nta handi wayasanga atari hano. Rero icyo tugusaba ni uko utakora ikosa ryo kudakora subscribe, kuko buriya baravuga ngo igihe ni amafaranga, sibyo? Igihe ni amafaranga, kandi buriya iyo ufashe umwanya wawe ukajya gusacinga ahantu ukura amakuru ya Goma, usize Goma News Official, uba ukoze ikosa cyane. Rero icyo twakubwira ati kora subscribe kugira ngo nidukiraho inkuru tuyibona bitakugoye, utagiye kuyishakisha ahandi, kugira ngo n'ibyo urimo ubashe kumva amakuru ya Goma News Official. Uyu munsi se aya makuru yuko dufite amakuru menshi cyane. Turayahera hehe rero? Ndaza kubabwira ko ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO ziri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zakubiswe urufaya rw'amasasu. Uraza kuza kumenya ese byagenze gute, byari bahitanye bangahe? Ese uyu muryango w'abibumbye wagiye gutabara cyangwa wagiye guhosha intambara irimo irahuza igisirikare cya Kongo ndetse na M23, ese ko nayo batangiye kuyigabaho ibitero? Uraza kuza kumenya ese byaba byagenze gute. Turahita tuyijyanisha n'iyi nkuru, nabwo hamenyekanye impamvu umuhanda uhuza umujyi wa Goma na Kibumba ndetse ukomeza ujya muri Rutshuru wafunzwe. Uraza kuza gusobanukirwa byinshi. Ese n'ubundi nuko wafunzwe? Uraza kugenda usobanukirwa byinshi. Indi nkuru, naho umusirikare wo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yishwe arashwe n'umugore wiwe. Umugore rero batangiye n'imiryango yabo yatangiye gusubiranamo. Uraza kuza kumenya byinshi cyane. Ntabwo biba byoroshye cyane. Icyo rero ngusabye ni gukora subscribe, share, comment kugira ngo ujye uba uwa mbere mu kubona amakuru ya Goma News Official. Reka rero dutangire n'amakuru yacu twihuse ko tuba tubizi ko muyakeneye muri benshi. Ubwo twari twabivuze rero, ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO ziri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zakubiswe urufaya rw'amasasu. Uraza tugiye kugenda turebera hamwe rero kuri iyi nkuru. Ni ku munsi w'ejo hashize nibwo ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO zagabye igitero gikaze, nabo bivuga ko ari Wazalendo bazwiho gukorana bya hafi n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imboni ya Goma News Official iri hariya imirwano irimo irabera yavuze ko iki gitero cyagabwe ku ngabo za MONUSCO zisanzwe mu butumwa bwo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyabereye mu gace kitwa Marendo mu birometero 7 uvuye mu mujyi wa Butembo wo muri Kivu y'Amajyaruguru. Uyu mugenzi wacu uri muri ako gace akomeza avuga ko byabaye ubwo ingabo za MONUSCO zari zerekeje mu bikorwa byo kurinda abaturage ngo badaterwa n'abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba wa IDF bamaze igihe bica abaturage mu ntara ya Ituri no mu bice byo muri teritwari ya Beni. Iyi mboni yacu ivuga ko izi ngabo za MONUSCO zaje kugabwaho igitero na Wazalendo maze nayo irabasubiza. Byanasobanuwe ko abakomeretse ku ruhande rwa MONUSCO ko baje kujyanwa ku kigo cya gisirikare cya Mavivi kiri i Beni ngo bitabweho n'abaganga. Uburasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bukomeje kubamo ibisibaniro ry'intambara biturutse ku mitwe yitwaje imbunda irenga 200 ihakorera, akiyongeraho n'abaturage benshi batunze intwaro harimo nabo bitwa Wazalendo bazwiho gufatanya n'igisirikare cya leta ya Kinshasa kugira ngo barwanye umutwe wa M23 ugomeje gukubita inshuro igisirikare cya Kongo. Ariko ahanini bivuga ko izi mbunda zikoreshwa na Wazalendo mu kwiba no kwica aba baturage. Reka iyi nkuru tuyikomereze kuri iyi ngiyi, naho hamenyekanye impamvu umuhanda uhuza umujyi wa Goma ndetse na Kibumba ndetse
ndetse ukomeza ujya muri Rucuru wafunzwe. Ese byagenze gute? Ni ukuva ku wa gatandatu w'iki cyumweru gishize nibwo ubuyobozi bw'ingabo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru bwategetse ko umuhanda Goma Kibumba na Rucuru ufungwa, nk'uko iyi nkuru tukesha bamwe mu basirikare ba leta ya Kinshasa baherereye muri ibyo bice bitangaza. Bavuga ko ibyo byabaye nyuma y'uko abarwanyi ba M23 bari bakoze operasiyo idasanzwe yasize ihitanye abarwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa benshi cyane. Ahanini babivuga ko haguyemo abacashuro n'ingabo z'u Burundi ndetse n'ingabo z'igisirikare cya Kongo. Rero zino ngabo zose zirimo zirabuza M23 kwinjira mu mujyi wa Goma, kandi murabizi ko abaturage bo mu mujyi wa Goma baherutse gutangaza ko zino ngabo zagiye zirimo zirarwana M23 ko zimereye nabi abaturage. Rero M23 wese irashaka kwinjiramo kugira ngo ijye gutabara abo baturage. Nibyo rero tugomeje kugenda tubagezaho. Nk'uko rero byasobanuwe nuko iyo operasiyo idasanzwe yakozwe n'abarwanyi ba M23 bayikoreye mu gace ka Kirimanyoka ndetse na Kanyamahoro muri teritwari ya Nyiragongo, ahakaba ari mu bice byegereye umujyi wa Goma, bityo biviramo gufunga umuhanda wa Goma Kibumba mu rwego rwo gutuma uyu mutwe wa M23 utabasha kwinjira muri uyu mujyi. Byanavuzwe kandi ko muri Kanyamahoro na Kirimanyoka ko haherutse guterwa ibisasu biremereye, nabyo ubwabyo bikaba byarishe abasirikare benshi, abandi nabo barakomereka bo ku ruhande rw'ingabo za leta ya Kinshasa. Kwera izo mpamvu rero urwego rw'igisirikare ruyoboye intara ya Kivu ya Ruguru rwahise rutanga itegeko ko uyu muhanda wa Goma Kibumba ufungwa kuva kuri uyu wa gatandatu w'iki cyumweru dusoje kugeza ubwo twakoraga iyi nkuru. Hagati aho mu turere twinshi dukunze kuberamo intambara twagaragayemo agahenge kuva ku cyumweru no kuri uyu wa mbere, nyuma y'urugamba rukaze rwari rumaze iminsi 10 rubera Kanyabayonga hagati y'umutwe wa M23 n'ihuriro ry'ingabo za guverinema ya Kinshasa. Urugamba bivugwa ko rwaguyemo abasirikare benshi barwanira ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi. Si ibyo gusa kandi umusirikare mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yishwe arashwe n'umugore we nyuma yo gushyamirana bagatongana hafi yo kurwana. Ibi byabereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri teritwari ya Karehe mu ijoro rishira ku cyumweru tariki 16 Kamena 2024. Amakuru avuga ko mbere y'uko uyu musirikare witwa Kito Timote araswa ngo yabanje gutongana n'uyu mugore we ahagana mu gicuku. Bukeye byaje kumenyekana ko uyu mugore yaje kugira umujinya mwinshi n'uburakari bwinshi, yegura imbunda ahita araza mu gatuza umugabo we ahita hasiga ubuzima. Sosiyete sivile yo muri aka gace ivuga ko uretse kuba baratonganye ntiramenyekana ibindi byimbitse cyateye uyu mugore kwihekura umugabo wiwe. Aza kuza uyu mugore rero mu magambo ye yavuze ko ari uko bari batonganye, ariko ntiyavuga ikintu bapfuye. Mu mpera z'iki cyumweru gishize murabizi ko urubyiruko rwitwaje intwaro rwishe abasirikare babiri b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gace ka Niyapanda muri Swaga ku birometero mu gace ka Swagaha ku birometero 76 uvuye mu burengerazuba bw'umujyi wa Butembo muri Kivu y'Amajyaruguru. Abasirikare mbere yo kwicwa babanje gutwikwa ari bazima nk'uko sosiyete sivile yaho yabitangaje. Murabizi rero ko iyi nkuru twayibagejejeho byose mwarayisobanukiwe. Imba utaranayumvise ko byagenze ndakubwiye ati wagenda ukayisakisha kuri Goma News, murayisangaho muze kumva ukuntu byari bimeze. Inako rero natwe tuhita tubabwira ati amakuru twari tubafite uyu munsi reka tuyasoreze hano. Tugusobanurira like, share, comment kugira ngo ujye ubona amakuru ya Goma News tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Mugire umunsi mwiza kandi Imana ijye igomeza kubarinda, kubaha ubuzima buzima kugira ngo mujye mwimuza muniyumvire amakuru ya Goma News 5 kuri 5.